بخیر بین. دوی ویدیو دست حز دکم برنامه که بو بدم ناسی. بگمان دو تلفون دستان ده گلک برنامه این ورگر آنجی برنامه این فرهنگا هنه. لبنی طیبتمندی کی و برنامه هیا گوز بو بدم ناسی. برنامه بخوا برنامه کی فرهنگیه. هون دکارم فرهنگا خو بخوا ساز بکن. به طیبت جبوی وان کسین کو به زمان کردی دنویسن به زمان کردی دخینن و بچکی جی وقتی بیشتر لسر زمان کردی کار دکن اف برنامه دی بکارم به آریکار آنجی کاری وانا سبکتر بکن برنامه بخود به زمان آلمانیه لبنی تو دوره که خود تو نه اجبر دما و پیو کردی بار کردن دما و فرهنگ خود به کردی ساز کردن و چاخه برنامه وقتی برنامه کی کردی لیتی چند و بجیر کم خواهنه و نجب آلمانیه لبنی و نجبوی و نبنا استنگ و دوی برنامه ده دکارم پیوا تومار بکن، پیوا بار بکن. ده درباره وا پیوا ده اون دکارم برفراهی زانیاری بار بکن. اون دکارم جبوی پیوی وینجی بار بکن. اون دکارم میناک ده درباره ناوی تشتکی ده دما و نویسی اون وینجی دکارم بگرن سری. طیبتمندی هری باشیابی برنامه اوا بلگه فرهنگ اوا آنجی همین تومار فرهنگ اوا هون دشین و گوهزینن سر کمپیوتر آخوا آنجی سر امورکی دیتر. آلیه وی هری باش اوه. جبر او پیوین و هوندا ناون هون دکارن لسر کمپیوتر جی لسر کار بکن. و جاره که دیتر وی بلگه آخوا بینن و ده تلفون ده لسر دیسه کار آخوا بدومینن. کرم کن نهاجی برنامه بناس. نهاجس حز دکم برنامه بو بدم ناسین لورا دماون دچن سر منویه ریک آنجی سر راست کرن آنجی و بجیر کنه اون دشین لورا فرهنگ آخو بخوا ساز بکن از وی فرهنگ جی ببم اونم بنها گرتو سری دماون حز بکن فرهنگی که خوی نو بار بکن اونه پل جه بار کرنه بکن لانیشکا جوری ملی چپه دنویسه دبی فرهنگی که تومارکری بار بکن البته وقتی هم فرهنگی که تد ناو وی برنامه ده هی وکی زمان فرانسی انگلیزی آنجی آلمانی هون بخوازم بار بکن و جبو خب کار بینن هون دکارن لبلی از وی برنامه بطایبت جبوها کسا پیشنیار دکم اوی که دخوازم پیوین کردی برهو بکن جبوی خواه فرهنگی که ساز بکن جبوی نویساندن آخوا آنجی جبوی هندک پروژه زمان کردی از ویا بهتر جبوانا پیشنیار دکم لانیشکا راسته و جیره هون دشین فرهنگ آخوا بخوا ساز بکن لفراز بنویسم میناک کرمانجی جیرین و جورین آنکو کرمانجی سورانی یا راستی او سورانی جی نه سورانیه لی از نهاور بنویسم جبر کرمانجی او جی من ها فرهنگ آخوا ساز کرد لورا تشتک ناو ده تونه آلیه چپه جیره از مجاره که بار بکن مجار وکو آجلوانی yani وقت سر آجلا سر حیوانا سر لاورا لاور جم دشین بنویسن بله من مجار بکر آنجیم دکارن جوتکاری جی بنویسن هیا من شکر نش بخود جوتکاری جواکی آنکو کوملگی محب کوملگی همو هاجد کارن بله تمام چون سر مجاره از پیوی دگرم سر وکو باز از بنویسم باز سورانی هلو آنجی هلو و ها چه دبی از بخوازم سر راست بکم لورا سر راست کم جاره که دیدو گارم
pelekî nû vedibê tekst an jî wêne. Yani nivîs hûn dikarin di derbarê vê peyvê de tişt nabinivîsin. Baz, ajalekî an jî balandeyekî bihêz û nêçîrvanekî dijwar e. Hûn bêguman li gorî xwe hûnê binivîsin. Wêne eger hûn hez bikin hûn dikevin înternetê wêneyekî li gorî vê peyvê dadixin û digirine vira. Wêne di nava bernamê de wêneyê ji galeriya xwe an jî ji wênedanka xwe an jî hûn dikarin bi kamerayê wêne tomar bikin. Eger hûn li kolanê re biçin di cadê de hûn rastî tiştekî hatin we navê wêna nivîsî û wêneyê wê jî tomar kir hûn dikarin bigirine bernamê. Li vira ferhengê me dî jî hene min hinek tişt bar kirine ajelvanî, amûrên malê, civakî, cotkarî, fêkî, teknîk her wiha hûn bi xwe dikarin ferhenga xwe saz bikin. Eger hûn bixwazin ferhengê jê bibin li vira cihê jêbirinê heye. Hûn diçin ser yek jê dibin. Dema hûn bixwazin lê bigerin, li peyvekê bigerin hûn dikarin li vira binivîsin yekser derdikevî. Eger hûn hez bikin belgeyekî ji telefona xwe an jî ji deverekî dîtir bar bikin bênin nav vê bernamê bêguman divê belgeya we jî bi wek belgeya Excel bê ya Office Excelê Microsoft Office Excelê wê çaxî hûn dikarin ferhenga xwe ji derve jî bar bikin. Eger hûn hez bikin Google Drive jî hûn kartêrin eger hûn hez bikin dikarin vê belgeya xwe an jî va tomarê xwe derbasî kompûterê bikin li wira li ser kompûterê jî li ser kar bikin. Hûn diçine ser bila li vira tomar bike an jî wek detayê wekî belgeya Excelê bişîyene. Diçim ser vêya ez dikarim bişînim her deverê. Ew qasî hesan e. Hûn dikarin li vira tomar bikin û wekî dîtir gelek serrastiyê wênayê dîtir jî hene. Deng dikarin bigirin serê hûn dikarin şêweyê nivîsandinê biguherin. Pergalekî gelekî hesanî gelekî rehat ziman çendîn bi Almanî jî bê ji bo we nabe asteng bi rastî ji bo ziman pir nepêwîst e li vê derê ji xwe hûn yek rast yek çap ya çapê mijarê digire ser ya rastê jî peyvê digire ser. Ew qasî hesan e. Ez hêvîdar im ku ev bername karê we bibîne û zimanê Kurdî bi xêra vê bernamê û bi xêra karkirina we bêhtir pêş bikeve. Bimînne di xweşiyê de dema we xweş ser serê me bi xêr biçin.